Ka Federation of Khasi Jantia Angaru People, Jonga Southwest Khasil District, Mentakasngi Kum Kadak Jonga Jingsolem, but Jingsau Kia, Haloka Jingsha Asiat Yap Dusman, Kisan Kimense Mbokordor, Hakawe Jaka, Marput, Batka Assam, Hakashnong Mukro, West Giant Hill District, Kelayo Abante Lamayong, Haki Kali, but Kumjuru Haki Office Sorkar. Ya kekenhon lai lam khamat da uba dike lengdo nong light president bat ba balse kharbani secretary jong FKG JP Southwest Khasil District rengkat kajing senan lang dakit khot jong seng kajing te lamayong jong FKG JP kala long habaro ki kali ki badon haki jaka yo jong Southwest Khasil District bakan thup nadu ki yo mokrowan yo bolsora yo potkro bat yo nongjri bat ki wede Sik Iwan Hune men sedang iki lamayong ki office kali namta di Sofia halo kajing set yap ki produk rasna bijungi amuklo takaba sangut ki musim beri ko tang nomor ba kajing wasit pasal jong ki Assam kena kajing le rikpa di Assam i ba kinaglam jong kajela jungi truk buah du kata-kata nomor ba kita ikut Assam kidom ki snapshot ya sokal meklia kejungi ya kaba lawan set iki belu kejungi badai pro jungi kum kimerat maka ka FP sosial peremjur ya kini ki kulit ki badung ti berset ki belu kejungi bat peremjur ya ka sokal Assam nembang sutu para trem order ki bol halor ki kulit kibla bensim ya kejungi ibu ki breu par keju kapor nisut hamularu ba nakapos kubor kibrig basyong to tladawa nakasokar miklia jungi banbu ikopos re endala du hadu sanut kim simbreu mentak sokar satu fniu banbu ya kata kopos bat kabaa ngapha kawe kamaseks ka sokar jungi bat sokar Assam lara kisor kini artri kisokar ya kabar kila i lembay kila kubor ki omban ai dakan ai nega CBI ban investigation kalau kata jindia bara kaji kata investigation kejungki kim suhun ni ke binu sungsung ka jela ngakal yang ka FP kan agam set ka basai baki bon kin nan trabar ni ki barjla da posa ki badon hop usam ni ka FP joka sores kesil jungi kala kasokar kamla benhun ya kata ya ka bangi ku kinu sungsung ka mekliang ni anut ya kata ka hop baki di benyo itu ki belu ki bala du no ya ka joka jingim nakal yang kasen tahapan se ban long kajing jalang ni ban khot ya borok ki pat nusung juga distrik atau kami ni ban ada ka kuit utus ya ki dikal ki badan hapo ka sobe so ni haban le kata orang ni huni ya ka ka bakal soka kalai ya kini kajing du kini ki musim kodor kejungi tak kini kini